Uwiteka nyagora ku ngoma, wowe uri Imana itanga ihumure ugahumuriza abakwituye. Ndakundi naje n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'amagara yanje yose. Ndagushimiye cyane kuko uri Imana mutananirwa. Ndagushimiye cyane kuko uri Imana umurengezi. Uraturengera ukaturenganura, uturenganura mu makuba y'ubwoko bwose. Ahabwa icyubahiro kuko uri isoko ry'ibyiza ubuzima bwacu bukeneye. Muri naje kuko uri intandaro y'umunezero wacu. Ntacyo twaburiye mu rukundo rwawe, nta n'icyo tuzoburira mu bubasha bwawe. Inkomezi zawe nizitubeko, ububasha bwawe nibutubeko, imbabazi zawe nizitubeko, umunezero wawe nube muri twebwe. Twambaje amaraso meza ya Yesu Kristo kugira ngo Yesu ubuzima bwacu n'iki gicaniro tujye gucana Mukama. Tuzanye umubavu umota neza mu kiganza cy'uburyo, kandi n'ikiganza cy'ububavu ni umubavu umota neza kuko ni wowe wenyine ushoboye gutorera umuti ibibazo biyanamiye twebwe ubwoko bwawe. Hari imisonga iriko iracumita mu mpande zitandukanye z'ubuzima bwacu. Hari imivumo iriko irakora, iriko irazamuka. Hari imyuka mibi iriko iragendagenda aho duherereye. Iyo mpamvu natuye amaraso ya Kristo kugira ngo ahantu hose ariko harumvikanirishi, ahantu hose habe igicaniro cy'ubutabazi, ahantu hose habe igicaniro cy'uburengezi, ahantu hose habe igicaniro cy'ubutungane, ahantu hose habe igicaniro cy'umunezero. Amaraso meza ya Yesu Kristo natwike imyuka mibi yose, atwike imibabaro yose, atwike uburwayi bwose, ibikomoka kuri shetani byose, ibikomoka ku mwasi w'amahoro yacu mu izina rya Yesu Kristo. Bisenyesheje ukuri kuri mu mutima waje, bisenyesheje ubutungane bwa rudasonga, bisenyesheje amaraso ya Yesu Kristo yaviriye kudutabara, kutubatura, kubyana, kutubohora ku bisokuru bibi. Ndase muri twebwe ubugumba, ndase muri twebwe ubukene, ndase muri twebwe umunaniro, ndase muri twebwe gutabwa, ndase muri twebwe gucumukura, ndase muri twebwe kubundabunda, ndase agasho, ndase impimba, ndase umubabaro, ndase urupfu, ndase guhererwa, ndase guteterwa mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye ububasha bw'Imana ngo bukorere muri twebwe ubwoko bwayo mu izina rya Yesu Kristo. Duhawe umugisha wo kuba abana b'Imana, tugahabwa umugisha wo guhabwa ineza iri hejuru y'izindi. Amen. Mutima w'Imana, mwigisha w'ijambo ry'Imana kaza kugira ngo ubwoko bw'Imana tunezerwe. Amahoro ya Kristo abe mu mitima yacu, amagara meza dushare, umugisha n'umugwiza abe mu biganza byacu, urukundo n'igikundiro bibe mu mutima no mu ruhanga bwacu. Icyubahiro n'ubudahanga bishware bitwikire ubuzima bwacu. Ndaguhamagaye umutima w'Imana uzuwe muri twebwe, ukorere muri twebwe kandi udutandukanye n'ibiduhangayikishije mu izina rya Yesu Kristo. Umunezero w'Imana ndawakiriye muri twebwe, mwirukane icyitwa igisuzuguro n'ikigeragezo. Uyu mwanya ngahambura ibyari bihambiriye mu buzima bwanyu ngo bibatandukanye n'umunezero. Uwo mwanya ngahambura umubabaro nkawuguriza n'umunezero. Uwo mwanya ngahambura ishavu nkarigusubiriza n'ubugwaneza. Ni muri iryo zina gerana rya Yesu Kristo natuye ku Imana ari umurenganuzi igiye kuturenganura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amina, amina, areruya. Kuko wiriburira uri mu bugaragwa, ushonje, unyotewe, Imana imanuwe no kugutabara, igutera iteka kandi igutetura mu makuba y'ubwoko bwose. Waraheshagiwe, gira umugisha umwana w'Imana. Amen. Tugire Kristo
murametse neza indoto kurotora indoto no kwishira ku bibazo mwagiye mubaza ariko ari wabajije ikibazo gishingiye ku jambo ry'Imana twahawe wawe sasta z'ijoro izamo rya mbere igice cya mbere cyatangurira ibicano by'umunsi ajya kucishira mu ijambo riza gusozera aya mazamu nge Yesu Kristo yagwiza imigati icyo bisigura ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi reka izamu ko ari ryo kurotora turotore mugabo icyo kibazo cya mbere nasanze cyaje byumvikana ko tarishyura ibibazo byiwe natsinye uwo tutaratora indoto ziwe ntakagira indoto tuzajya mukamukwa kabiri ariyo mu kwa mbere ntutinye kongera kuyirungika ongera uyirungike ko hari igihe mu birungika bigatura nuko mwarungitse byinshi bimwe bikaba ngombwa ko bifutirwa hamwe kugira ngo bishoboke ko telefone ishobora gufunkisiona nuko gwe n'isoni ntihakagira indoto yo mu kwa mbere tuzajya bukana mu kwa kabiri oya kandi mubyumve ngo turi kumusugira kabiri w'iyi minsi 6 isozera iki isozera ku kwezi kwa mbere indoto zanyu mwaruse muri ku kwa mbere ntihagire uzongerageresha indoto yo mu 2025 nukuri ntakiruto yimiragereje kuko narazisengeye ko ndabwira Imana nikuvuga kandi isengesho rya Yesu ndanegrije ari umukristo yavuze ngo mbwira ngo ugende ngo notange cyacumi ngo ngo namaze kumenya ububasha bw'ijambo ngo ariko mufashe ngo ninda gitanga natubwe ko mubwije numva nyine ngize umubabaro ko ashobora kubikora ugasanga sinkiye mbibona kubera ko muri warumva iyo nyota arumva ubwo bushobozi ariko ndamubwiye ati wowe ucubwira umuhigo urahetse ukaratanga amugacugira umuhigo ukavuga uti jewe runaka kandi ukivuga izina ryari akantu rero kakadadi musike mugira kwivuga izina nawe utanga ice 13 ku munsi cyangwa kikoro kawe cyangwa ishikano ryawo kwivuga izina nagira mbabwire hari igihe mugivuga muri ko muri ituka ko n'umubabaro mufishe hari igihe mugivuga muri ko muri hohotera hari n'igihe muri vugwa n'abandi bari kubatanga ku bitambo kubatanga ku barozi kubera ko umukobwa n'isoni uravuga uti jewe runaka ngerageresheje umukama kimwe muri cyo gashaka nabyongera utsinda kimugerageresheje muri uyu muvuka wa studio restaurant Komera Christine muzima kuri iki gicaniro cy'inava ndagusabye ugacisa ngirira neza unyibagize imyaka mfise umuro byara ngirira neza unyibagize ubwoko bw'amadeni mfise n'igitigiri cyayo uyandihire yigerageze none ko yogati burabasi mungeragereshe kimwe muri cyo erega natwe iyo mutagerageje Imana mu mutwe nyumuri kubera niyo natwe tuzabanuzwa ngo tuwiteka uri Imana itarobanura ku butoni nciye bugufi kubwimba bazisa sindi bwitera ceke ngo ntacafise ubundi urubanza gufata Yohane 1:10 yarabyanditse siko ubundi urubanza gufata none ngirira neza umwana wawe umugisha ngiye kumwata ega nimwe mudutuma duhora ku gicaniro nimwe mutuma twibagira ibyo higinyuma ibyo twasitse twaguma ku gicaniro kubera iki muzana ikintu Imana ijya gucisha mu kanwa k'icyo twatuye kandi yacu cyaturanye umutima w'urukundo ataburyanye n'ubutungane namwe mukacizerera mu kibabaka nicyo cyatumye ikimuga cyari kimaze imyaka 40 kimugaye Kristo yavutse kimugaye arinda wera kimugaye gicungurwa kimugaye cyaje kumugurwa nande n'ijambo rivuye mu kanwa ka Petero n'ukuboko kugwagurutsa kwa Petero cyo gituma act igikorwa gikoze n'ijambo ryatubye bintu n'ibiva niyo mpamvu ni igikorwa ukora ushingiye guteka bw'Uwiteka kandi ukanatura ushingiye kandi kuki kubashe kumukamena rero no kubisezera Imana ndasezerane natwe tukatura twongera tugakora kugira ngo tubikore neza tuyatware aho yageneye gutwagwa ko ntabwo icacu kizaho icaniro cyose oya hazi ibice 4 kwijana ubundi nazo bw'Imana muri twebwe ubundi nisi ni ijwi ry'ubuhanuzi sawa none rero urumbire ko mwatugwa kwimigisha bifisha akamaro ngiyi misi soze ngwabwiza kuvuga uti nimba ndya gatatu kumuzi natamweshe umugisha mfisha Imana nzogora nuko rotranteye imva nzofuma fa mbebo mukata narikuti agakinga nimba narangenda nimutungene n'agakinga mugabo umugisha na uzamukane kugira ngo ubu umushinge ukwezi kwa kabiri mubi abahizi nico gituma Yakobo yaravuze ngo Eliya ariko ngatwebwe bashari wicecekere Yakobo yagendanye na Kristo yabonye Imana mu buryo budasanzwe ngo Eliya ari umuntu ngatwebwe bashangwa n'imicecekere no mu busanza arayibona ngo Eliya yari umuntu ngatwe n'imicecekere
Eliya yari umuntu ngatwe n'imiceceke ngo yagize umwete wo kurondera Imana. Salomo ubona yikigira umwete wo kumuyereka nikanya Salomo 8:10. Niba abana bisabwa sijende yakora kugira ngo nje kuyatotera mu kabari namwe niko yake mutovuga sijende yakora nje kuyatotera ku gicaniro cyo gutabaza nimubeho muzuye cyo nicyo kinezera Imana. Allo woni mu Kristo yavuze ngo indoto yiyo niho dushinda yumvisha ko kufisha telefone imwe nashize ibintu bon yagirira ko ngenda kimwe kukindi mugereka ndayirotore muri rusange. Yavuze ngo jewe mu ijoro natewe n'amadayimoni naraga niyavuze rege misente no naraga haje umuntu mu ijoro aranora n'abantu turasambana turahita tinikangwe numva mbabaye ndiyana ndatunura mugaca ndasenga none ndote siguri irasigura ngo ninguka je boza basanga waryamye ukaburi paralyze waryamye ngome bagasanga uri paralyze ninguka je wajya kwa muganga ngufise kanseri y'ubwonko ninguka je wajya kwa muganga ugasanga wenda yavuye ninguka je wajya kwa muganga ugasanga ngukore yibanye kura tusambana mundo tusa ni gutambika itamu mwishi bitagaragara ni kugurishwa ni kugugwa bikemera. Mwana ngakujya baguri ngavuga ati wenda iko amafaranga bakaburiza bayitoro ni kugurishwa ariko bashaka barayibaga bashaka bayigira mugabo shetani ifise mission zitatu kwica kuonya gutikitsa ntabwo rifise nababaza nugiye gutakarizwa icizere ku buryo atagaye atamunezero atakishima kandi ku buryo bishobora kukwica likintu kibe cyane kose umuntu wage navuga ati niba urira mu mabane yibarabana kikijabo cy'amategeko kivuga ngo akamutwara n'umishamba akamusamaniza ngo bamubo bazobatera amabuye bose babice ngo ariko namufatira ku nguvu ahantu kumugaragara ngo azokwicura amufashe ku nguvu. Vuga ni gukogwa n'isoni ni kubabazo ni gutetera ni kumarama. None rero inama n'umugira ni genda watura amaraso ya Kristo. Vuga amaraso ya Kristo yejeje ingingo nzanje zose nico gitsina canjemo nico gitsina canje cake nayo maraso ndayase n'amaraso y'amadayimoni apfagana nanje kuko umuntu buryamanye cyane kwijana sigana amaraso ya asigana ubwenge bwa asigana ibitekerezo bwa yamajambo muvuga iyo muri yeye biga byose nibyo bigitse ubuzima bwawe gusirizwe n'amazi biga nibyo bigizwe ubuzima bwawe. Muna kusamba nija gutwara wese cyana kwijana niyo mpamvu umuntu mwaryamanye ubwizwa kumwibohoza kubuziraherezo kuko numara kabiri uvuga ngo narasinye naramwibohoje ukamara kabiri utamwibohoje azoza mu ndoto zawe azoza mu bitekerezo umvuye akaniri utewa kuba ugira ubwo ubutakaje ubutsari bwo witeka. Umuntu mwaryamanye oringa ati ushiraho kalendriye yuvuti nimba namazu cyumwe maze indwi nimba namazu kwezi nimba namazu mwaka ndamwitandukanya itariki ya mariage yanjye itariki ya mariage mbwirizwa misi yose kwibohoza ku mugabo misi yose n'ubu nziregerete hariho 10 kwa kabiri alotereze zo kwa kabiri bwacara ubusi mukuru wa Severant misi yose icyo gisokuru cyo mitandukanya naco itariki navuki bishose mbwirizwa kwitandukanya kandi nigihe ibintu byose byagiye bimbako ibyo nibuka kandi kuko n'uburyo nagendanye n'abantu abamuje je mwana munigeza muzana Imana nta numwe abantu ushobora kwemera ko bamuje n'Imana n'abantu baje bagatamba indirimbo bazanye ibintu bya Louange muri sesenteze mushasha ariko Communauté de l'Emmanuel harimo abarita ba Emeline Muhorakeye wa Tito mbona ngene baratamba bakazamura amaboko ndavuga nega bya bintu byo mu boîte done byo maswari dasanzwe shobora kubisubira itsibi
nifatira umwanzuro. Nta muntu mu buzima aranyigisha ngo hebibi no mugihe nari mu buzima bubi abantu nabana nijyajya gusa nabiyorobitse gusa aho umugabo ni bari mu bigonze agacage agatwara amakuru kuri nta muntu w'ukuri nigeze mura nawe no but mbibabwije emwe gabaye mereye ku maraso yanje mero kwa ni mana gusanya itore nk'akabuye naho ujya kwa gaye yo mpamvu mukunda kumva ndiko ndasenga ndakunda rahayiroye ndashaka kuvuga amazina y'Imana Yesu kwa 21 ngavuga mugabo ngeze kuri rahayiroye jambo ryatwe na gaye nyina wa Ismael mwabara wa Ibrahim ndabarahinda ceceka rahayiroye nukuvuga rero indoto ngo bamukwezi nikintu kiguya kugukura mu munezero wawe wari wibereye mu itira rya uryohewe kiragukwega kiragukura kwa n'urupfu ugiye kunyagwa ibyishimo byawe ugiye kunyagwa urubyaro rwawe ugiye kunyagwa ibihimba byawe byiza nk'ikigwara runaka Uriya yibereye mu rugamba na Cheyino Dawudi amaze kumusambaniriza umugore Uriya yamagariwe kugomba gukoresha ibyo adashaka gukora bitandukanye n'amasezerano yugiye kwisanguza imbere agara kugwaga bagomba kumureza bamurize ku buriri kandi yasezeye ko atazundira ku buriri izindi ngabo ziri ku rugamba kuko ari umunyamahanga niwo kwa Kaleb niwo kwa Rekabu arabyanga nigarangiriye were yapfanye gufura yari umunayivi mugabo yapfuye yarakenyutse nari umugore wari yasigara byarabasaba yasigara arinjira mu biro by'umwana haka mugwanira ubuzima bwawe genda wibahoze watura amaraso ya Kristo namusanzwe uri mu Kristo atajyanye Imana ugenda yagana tangicacu mubwira tubungubu namutwara umenya turakumvisha mu wonya tureko ndabumva uca mu matwi yanje kugaca kintu kongera kumwega biravuga ngo basanga indaziki zisakambura ngo babiragura magiyike ngo yimamba ngo muri bava mwiki ni ndoto mbi cyane ariko simbikubwiye kugira ubwoba na mbikubwiye ahubwo ngo nubwirwa ubwirwa uzotakaje Imana uzotakaje udangabwa kuko Imana igwari inatogiri kuburi bigiye kukuba mu buzima barimo mu cyuri kuragenderamo abo muri ko muragenda no kuri kurakira ibintu uri kuri ice cyane itandukanye n'ibyonye nibasobayene ibitandukanye n'ibyonye gisoko rukibiki nibiki Imana ukagukanyuka n'ibintu bibiri kimwe kiragaragara kindi kigaragara kwiyeza mu mutima wawe burya nikigaragara ndababwiza ukuri ko patiri ndamubwira ati narasambanye namaze kwasambanya inshuro zingahe hari nasambanye ari manuka ari nasambanye ndabishizemo na business byo ni biratandukanye nukuvuga kwiyeze kwese ibyaha byawe kandi ukabwatura utayiyembyaho utidadeteje icyakabi kangwa amen Jakabeni kutageranya Imana bishingiye mu kumvira Imana kutageranya Imana murumva rero atura amaraso ya Kristo uyeze ibyaha byawe hama ureke kugeranya Imana igukureko ibyo byonyi byose Mwudi mukisi yarose ngo yabonye afishe umwana agiye kujabuka umwana cyagwa mu mugezi ngo yabona ko umwana ari umuhungu aca undi muhungu aramutora aca muhamahera ni gutakaza igikundiro gutakaza ubutwari utakaza imbaraga iyo ubona ufishe umwana w'umuhungu nikime ngo uwo mwana arakura akurana imbaraga bivuga mu gitabo cyawe cyamanza kuri Samson bikavuga kuri Samson mu gitabo cyawe cyamanza 14 yatsara ni 13 umurongo wa 24 umwana w'umuhungu arakura umukama nawe aramuhetsa agiye sibyo
Abacamanza 13 umurongo wa 24. Wa mugore abyara umuhungu amwita Samusoni. Uwo muhungu arakura, umugabo nawe aramuhezagira. Nguvuga yari imbaraga bwari ubutabazi muri Israel. Biravugwa no kuri Yohani Batista umuhungu wa Zakariya na Elizabeth, inshuti y'umubyeyi Bikira Mariya, muri Luka Yohani cyambere. Bikavugwa no mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa avuga Kristo. Nukuvuga bisigwa n'imbaraga n'ububasha n'ubutwari ni mutima w'Imana, kuko nibwo bubasha muri twebwe. Iyo ubona umwana w'umuhungu ziba n'ingome zitijuru. Mugangu wa mwana w'umuhungu yagiye kujya bukacakorokera mu mugezi. Nuvuga ntambara nuramenya icyo wibungenze. Nuramenya ko udasanzwe. Nuramenya yuko ukomeye uri kurajebajeba. Wimana ngo nuja bukamazi nzoba ndi kumwe nawe. Ntuzotandukana n'umuhungu wawe. Ntuzotandukana n'ubukomezi bwawe. Ntuzotandukana n'igikundiro cyawe. Ntuzotandukana n'imbaraga zawe. Nawe uzogeragezwa. Nuca mu muriro nuko nyine. Mugana umwana yaciye koroka ubwo amarama watakaje. Nibyo koko arigiye gutakaza bizana umugisha. Nawe gutakaza kwawe bigukebo. Uko Sawuli kugira ngo amenyekane ko ari umwami ahatakaye indogo bwiwe waje kwirondera. Ngana wani wiba uri kurarondera no. Niko mu gitabo cya Samuel wa mbere 9:10 havuga. Ngo ubwo acabane ku wundi muhungu acatora wa mwana wa amafaranga. Ese uwo wundi muhungu yamutoye mu mugezi niki? Kubera ko yamuhaye amafaranga, ubundi Imana igomba kugaburira umwana arabisasenya, aho gihanyina ibyo agaburira umwana. Izo nizo mbaraga z'umugabo w'Imana. Wumva ngo kuba wajya ugatakaza hari ikimenyetso cy'intege nke ku buzima bwawe. Kuba hari umuntu yatoye umwaka ugusumbya ibyo umugabo gutwara imbwa, ni ukuvuga hari cyari kihari ngo kirobeze. Kuko nayo yamutoye mugiye ucubona muguhereje bwaba ari ubutabazi bw'Imana kuri wewe. Mugabo nibigeze ubona muguhereje ni wowe niko byagenze. Urazi icyo uyatanze. Nyano usanga uri nk'umugore ukazona ufatanye itonga uramaramaye bisaka by'imbwa byahiye, ugasanga umugabo bisaka by'imbwa byahiye, ugasanga umukobwa bisaka by'imbwa byahiye, ugasanga igikundiro cyawe cyakuva wagukunze yumva nyene ubu wamurambiye atabona uko yokwikura. Kubera ko hari imbaraga watakaje. Uti none wokora iki? Nta kindi wokora. Dawudi yaravuze ngo Mana ikintu cyakuye ubutwari ubushobozi kuri Dawudi cyari cyaconye. Dawudi atacumiye yatsinda. Abanyisirayeli mwibuke mu gitabo cy'abacamanza batacumiye baratsinda babiri baratsinda. Mugabo bacumiye basenze ibindi bigirwamana bavangatereje amarangamutima, barahanwa barakubitika baradiyo, ariko bisubiye ko Imana yabarungikira umucunguzi. None rero Imana yongera iguhisha ngo rya kanovera witandukanye n'icyaha, Imana igutandukanye n'ibyago. Ni witerije ngo nacyafishe oya inaye gukubita mu ruhaga. Itandukanye n'icyaha, Imana igutandukanye n'ibyago. Ubundi mu Kristo yavuze ngo komera Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Unabarufashe iyo urota wambaye ibihuzu bicafuye cyane babisigura iki? Mazigenda birota bikaza nuko umenga biri mu bwenge bwanje, ubundi mwanya bikaza mu ijoro. Ubona mbona nambaye ibishambara numva mbabaye cyane. Birasigura iki? Birasigura ko ari igishokuru kibi kiriko kirama ubuzima bwawe, ku buryo bw'uko ushobora kwisanga waturubujwe no kutemerwa, kutishimirwa, gusuzugurwa, gutabwa, kunanizwa, guhererwa. Ukisanga wataye ubwenge, igihe avuga ngo yaturubuye ngo nzabyacanganye. Hari abava mu kubengwa, hari abava mu gutabwa, abava mu kurenganywa, abava mu gisuzugurwa. Kandi mwibaza ngo niba bagize amakuba barenze yawe, n'imitwe yawe yoroshe, ufise umutwe woroshe. Ikindi cya kabiri, impuzu zicafuye birasigura ugutakaza indangagaciro kawe. Nk'ubu ugasanga mubana n'umuntu kubera kugira nabi, nawe uriko wiyumvira kugira nabi. Bibiliya iravuga ngo
ngo nawe Baruki nguriko wironderera uburyo wohunga uriko wirondera bibasomere ngo ntubikore. Yeremia 45 sije Misuki. Iri jambo linavuga nguku mukama Imana 45 kabiri Yeremia. Nguku mukama Imana Israeli yavuze kubikwerekeye we Baruki. Wavuze uti ewe jewe ndago ngako umukama yongereje agahinda kubabare narushe aho naborogeye nari butore nakoyoka uraheze umubwira uti nguku umukama avuze nuva muri wari yo kwihebura kubabara ku buryo ukora n'icyago kuve muri ico gisozugurira ku buryo wosamana nguri higwa imyenda ku buryo woturugo ugira amahoro ku buryo worenga ibigo umubiri wawe ngo muri kwivuza niraziraje zindi ndwara ni muhomo ngo narushona barogeye nari butore nakoyoka uraheze ubabwira uti nguku umukama avuze nsambura iryo jewe niyubakiye nkarandura iryo jewe nitebe ibyo nkabigirira igihugu cyose none nawe ngo wironderere ibintu bihimbaye n'ubirondere ngako ngiye gusuka amashuka ku muntu wese iriyaswe n'umukama ariko wowe membezoguha n'ubuzima ubibanza byose uzojyaho. Bisigura ko Imana iriko iragusaba ongera ugaruke wanje ongera unyizere ongera urindire ongera wiyangana nibwo Imana iriko irakubwira kandi nutabikora uzomaramara uzoteterwa ngo n'uruhara rwawe kiretse ubugwayi bw'umutwe bwamaze gufata ubundi ubwo n'uruhara rwawe. Izere Imana mu makuba yose urimo ukomeze ugira indangagaciro wizigira Imana ukundane n'Imana uyigeragereshe mu byo yaguhaye uyitunganire mu byigusaba ongera Imana ikirakubwira ongera urindire ndiko kivi ndiko ndakora none izo mbuto zicafuye uwo mutima wihebuye uwo mutima urushe uwo mutima ubabaye ngwino. Matayo 11:28 w'ingomwe bwe mwese murushe kandi munyotewe meze maruhuri. Uri kurasoma muri Mariko 8:8 ngo abo bantu bari bakurikiye Yesu bari bafite iminaniro basinzara bari bafite ijambo ryo kuvuga gendurwa n'intambara zawe bucece gusumba kugumarira ariko Kristo abagirira impuhwe abona ko bashoje arabahembura. Imana ikubabarira ibyaha byose ukorera mu kwiba kwawe Imana ikubabarira ibyaha byose ukorera mu kwisuzugura kwawe Imana ikwezesha amaraso ya Kristo kandi niba ubyemera ibyaha byawe bw'urwego ariko kandi nawe wige kubana n'Imana biguma cyane byoroha ugombe kubona uwagucunguye uwakubambiwe ku musaraba wongeze inkomezi kugira ngo ushobore kubandanya urwo rugendo. Amina. Undi mukristo yabajije ngo iyo tubona wasuye kwiga aho wize primaire ukabona wambaye uniforme uwambara biba bisigurikirwa n'umwuka wa rusengerezi umwuka wa rusubiza nyuma iyo ico ni ikintu kigiye kukubako ku buryo uzicuza mbega mukobwa kugenda byanka nikiga mwana wa mama kumbona amaso yabaye munani nikiga mwana wa mama ko wicurikira nk'umwana w'imfubyi atagira iyaja harurukundo hasigaye ikigongwe cyo nari narakunze iwarere mukobwa ibyiza bigenda amashugwa rum kabisa yandi ngira mukobwa icababaje umutima wawe ngira mukobwa ngira se mwana wa mama
ngo kera wahora ugenda amaso yose agahindukira kukura, ngo ariko ubu amaso yanjye asigaye afise ikigongwe cyobona narakunze. Uwo ni umwuka warasubisa nyuma. Hamwe abantu baravuga tujya ni nakayo kivuga gishobora kuba ikigwara kigusinzi kaje kujyana avuga ati yo cyumvikana, bishobora kuba igisuzuguro runaka, ni ikintu kibi umwuka warasubisa nyuma. Muga kuko ari shuri birashoboka ko ari Imana iri kurungitsemo. Ndavuga ngo wiki ubundi kwishura cyarubona kuri ya Minerval kibari kigeragezo mugabo ateranye n'Imana nkayo yagiye kwishura. Mugabo Dawudi na Dawudi yarumanya yagiye kwishura n'umwata agiye kwishura, hari gihe yahamwe kubera intege nke ziwe, hari n'igihe yahamwe mu buto bwiwe kubera ishure ry'ubuge nazoba umwana. Burya kujya Kristo arubuzure Dawudi umwize ko umusanga ko ibintu bikomoka ku Mana, ibikomoka mu gisokuru, ibikomoka kuri Shetani umugwanizi mubi. Ibikomoka mu gisokuru ubusambanyi yakoze, ibikomoka ku Mana n'amavuta yasizwe kandi umwami akiyari kandi azotegeza kumuha amaboko yaramunanitse. Ibikomoka ku ntege nke ziwe n'umwana yapfuye mukuru wa Salomo, igihano yahawe naho Salomo yamurongoreye abagore ijya n'intege nke ziwe. Igasezerana ry'ujya mugore yari kuri Refiza kavuga ati itegeko gisesi na Riviyora mugara Riviyora cyagiye Yowabu mukuru w'ingabo ziwe yari yamuteze umutego kugira ngo Abusalomu ave mu gasho inayotira. Kwibona rero wasubiye ku ishuri wize ko primaire ni gisuzuguro gikomotse ku itsitso ryaho uvuka, bitandukanye no kwibona wasubiye kuri kaminuza kandi waravuye. Ujya kenshi kiba gisuzuguro gikomotse ku bwibone bwa kubumenyi bwawe akanyarinje jokone. Ariko yari shure ni Imana ibirikira gupima wisubire ko ikwereke icyo ukwiriye gukora hami gutabara, ikwereke ko udakwiye kwirabira mu bandi, utakwiye kwifatira mu bwibone. Ubundi ariyo ibintu bimwe bimwe, ariyo ingeso zimwe zimwe zidufata indoto Imana ikazituzanira nk'izije kudukubita hasi, kandi Imana ikatugira ikatujanjanga. Cyari ikintu gishingiye ku bwibone. Undi mukristo yavuze ngo iyo urota wamurota indoto ziri mu bugeni biba bisigura iki? Kurota indoto ziri mu bugeni biratandukanye, kuko mwibuke ko ubugeni ari isezerano. Ubu bugeni rero mubona mukabona bwabaye kiba ari uburyarya, kiba ari ikintu kibi. Mugabo ujya bugeni wumva ukabona nyine utangajwe n'ubugeni bwawe wakoze, mugabo n'ubugeni uri kurabukora uba ari ubutabazi. Ni bwa bintu byo kwa Ruti na Naomi, kuba ari guhindurirwa izina, kuba ari gukizwa umubabaro, kuko ubuzima bwa Ruti na Naomi byabaye isezerano. Ni nawe wavuye bigasezerana isezerano umugabo n'umugore. Cyane navuze niyo Imana yarakashizemo umwuka wo gutanguza idini, hari ikintu nohinduye mu gusezeranya abageni. Kandi n'ubundi Imana nimeza agira ngo agira aho nzigisha abageni bitegurira ingo cyangwa gusubiza hamwe kunagura ingo rukristo ningira amahirwe, kuko icyo nacyo nzitona kiretse abazozisanga ku nyigisho ku mbuga nazashobora kuzihabwa nkazitanga, sibyo? Ningira ayo mahirwe kuko singomba gukorera idini haya, ningira amahirwe. Nukuvuga iki? Ari bintu dusezerana tukaba dusezeranye nk'abakenyeye umwambaro imfutano igikwe mwana muningana kanya ubundi gikwembe gikenyerano kiba kiri kuri tayi, kiretse mama bambara maguturi ibyo bapfutana ujya kwimfutana cyabasonesha bakirogeza ikijipo kirekire biba biri kuri tayi. Iyumvire kuri tayi kijya gitenge kiri kama kongo izo ndagana abantu murakana useke umwuka w'Imana korana n'umugabo ku ruhande rwe n'agakora n'umugore ku ruhande rwe ndabara iyo musezerano ko magongo. Kandi amadini yose si Pentecote si Katolika si Anglikani n'amadini yose muravuga ngo uzoba niyo nzoba Imana yawe nzoba yanje. Ubuzima nafishe muri Imana yawe nzoba yanje, ubuzima nafishe muri niba nyina namishije kwigiye kafishinda sakatara kiboza kabafisha Imana kuko Imana ni vuvudikira ni torano na never mwibaze ngo arufise dufise no kristalizi niyo mpamvu muzo
kwabirana atawuvugana n'undi mukarikaganira n'undi mugore bikemera muri ko muharira ku mafaranga bikemera muvugana gutora ideni bikemera kwabirana ariko bunga bwanyu mukabura ijambo muhuritsa wirabira hirya gato akagucinya kubera ibibazo biri muri ugasanga ariko arisanganya n'umugabo aryamanye n'umugore mwibaze ngo azubatse Kristo bitinga umwaza kuzasambutsa nibagiye bari mu kajagari bari muri senari mbere bagiye bafise n'agapande kamwe kugutabaza gusa ariko ababara abana babo mugabo hakumwana zo kuri kigona n'umupfumo yopfuma babara akazimvuza igikomere kuko yacagira umubyeyi mwayishobora kwico gikomere kirakira akabona ukuri kagira n'icyo zotinya uzoja tuzojana imana yawe izobi yanje uzingendagira hari gihagenda mujura akagendera ku rutaro we urabizi nk'ubu nimba ari umusore akaba arotaguruka akibona aciye mu idirisha wawe ingenda abagira ubutitsi twakira ibintu byose tubishyira mu irarira ubona ijyawe urugo nosezeranya norubohoza kubisakuru ngavuga ati bisakuru ry'iwanyu bisige iwanyu umukobwa yitwa inde Esther iyo atabisiga ndakurahiye nakagakobwa ko kwa Naamani kamwe kamurangira umuti muri Israeli ngo w'umunyemibembe mu bami wa 2 ndabarahiye yatasiga ibisoko ngo asiga umubaro Yosefu yatasiga ibisoko ngo asiga umubaro agiye kujya exposa kuri Efraimu na Manase amaze kubyara yarabwe umukobwa wawe ndabarahiye nigari gukunda ko Esau kwa Namunda na Yakobo iyo Yakobo atabanza kunigana n'ujya mu mareka ngo asige igisoko muri kijya gitara cya Etamu tikari gukunda muri kijya gitara cya Yaboti ni Yaboti amusoni Etamu ni kwa Eli tikari gukunda hari ikamubwirizwa gusiga kandi bwinshi murabizi ni mubizi niyo mpamvu n'umusaserodoti ashobora kwatigwa na musenyeri akatigwa bakristo ariko bari bawukasika kiwe soraniritikaba mugabo ageko bakagumana usambanyi bakagumana isezerano indato zirimo mariage zisigura isezerano izi ndato zirota uwebeye Imana umukristo umurayike uwubatse inkumi n'umusore umupagani n'umupfumu arazirota ibi mutarabimenya muracatsepera kuko umugisha wuzuye uva ku Mana ukuramba no kuranirwa ku Mana jambo bwije ukuri maze gusobanukirwa natunurwe mu mutima wanje n'umuntu ashaka gukenyuka afise umurimo w'Imana ndashikana imyaka 70 naratunuye mu mutima navuga ntuwiteka kwe nakutushungura mutima mwerana kuko hari igihe mutima mwenda ari kuri musagusa murafata abantu 70 uramushira hindura igiharuro uzobukoze singutegetse ndakwengetse hindura igiharuro indoto zirimo mariage ubugeni abageni b'uyu musuraza umugabo n'umugore akakira impeta ngo patiri yayezagiye cyangwa musenyeri cyangwa uwari we wese umukozi w'Imana wese umwungeri sibyo umupasiteri cyangwa bishop uwo musigiye mubikorera no mukabari bikemera wariye barajyagiye umupasiteri indai ni gute ushobora gusezeranya abandi bose uwo mutima urawurokoye nibitungana ibyo binukanyera ko biri mwana bacakubira rigimana ngerudendese umwami wa Yesu Kristo bimeze gute nibyo koko ndabyemera Salomo bamugirisha ari bajya kwibika duniya mugabe Imana yavuga ati no kubera guca bugufi no kwitonda no kugira ubwenge kwa Betsaba kuko yumvira ijwi ry'ubuhanuzi n'Imana itegetse ngo gikora namwe nimba bitegekwa n'Imana ariko ifizo mu mazi muracabirana natso abandi baratirike namwe muzabirana natso kizira umva ngo jewe ngo antani jimbere ndagusezeraniye ngo wowe runaka ko nzokubera umugore ugwaye cyangwa ukomeye nzogukunda ndagusonera imisi yose y'ubuzima bwanje ubugwagana na urabuze niyo mpamvu kugira ngo ushobore kubaka urugo rurame uja muri Yohana 11 ukazamukira muri Yohana 9 sise sinyina ni kugira ngo umugambi w'Imana uranguke niwikorera umusaraba wawe ukamurikira nimuhiga urugo mu muyoni gusa wawe wauzoje tuzojana auzoba niho nsoba Imana yawe uzoba yanjye Ruti yari afise Imana yawe nyuma wabo arayisize agiye kumana Israeli yaratawe
n'umuryango wari mere kugizwe na Naomi n'abahungu be babiri Mahloni na Kiliyoni. Imana yakuye ikisiri kuraho ubwo butware agiye kuza ubundi butware. Nukuvuga umugabo n'umugore babwirizwa gusezerana mu bundi butware. Niyo mpamvu urupfu nk'icyo bivuga ngo kuganduka ngo girana. Ntabwo umuntu yamaze gusohorwa na se yongera gukozwa isoni na se niwo baba imbundeke kuko aba ari umutwe aba yaragize ikindi gisokuru. Ni imico mibi mwimika kandi mukayikora ukutariko bikababaza Imana. Icyo bita urusengereza uruzerereza urujagwe rw'ibyago n'ibyaha. Jewe hari ibintu bibiri. Jewe wumbaye nk'umuntu ayobora ategeka. Hari ibintu nokura. Hari ubutunzi busesekera mu byishimo by'abantu. Hari ubundi butunzi igihugu kiriko kiratakaza. Amagara y'abana ariko arataka mugabo nta byishimo byanyu bidashingiye no kwitegeko ry'ubutaka. Bidashingiye no kwiterambere ry'igihugu biriko birazamuka. Jeno bihagarika n'umukuru w'igihugu. Ndabarahibwana ngiye uburenganzira bwanyu jeno bugabanya. No bugabanya imbere gutunga inzu zitanu n'amaromorke wabanza kunyereka abantu batatu mvuza ko bitaro wabanza urabana ibihugu biteye imbere president abanza kwerekana iki umutafise ubwanazo ry'igihugu nande sico nokora ibyo birasoke kuko amafaranga ushobora kurara utafise ukayakira Bibiliya irambwira ngo ushobora kurarurira ukabyinira warire nuwe mutaye wagize kurira ngo kuko amarira yawe avuye mu mutima utunganye Imana yayakirika yashira mu gacupa Irahezi yogesha amaso yabona kwe areka kurunguritsa ndabaraki kandi igihugu cyotera imbere ku rwego rwo hejuru none uwo musunika mwibaza ko mubara wata ufise singeso nagiye kwiga no mugambwe umva mu mutima kuko sinigeze mva mu rupangu rw'abanyakereye ngo njye kubira byumva mu mutima nidukomeza ibyo byatuma umurimo wa mwishi nagiye kumara marasanga n'imvura numva ngo igirigwe sindabibona ni muri studio nagiye gutangara numva ngo imvura mu Burundi twebwe imvura igwa meza nga muri Afrika ikafata muri Afrika imugabwira gito cyawe cyundi cyumvire imvura igwa kangahe hafa mezi 9 arenga ishobora kuba mu place mu mwaka mu mezi 12 ibyo bihugu byabara imvura ishobora kugwa iminsi 3 mu mwaka mugabo barajya bagasigaza nawe ugarangwa mu bijya kurya nawe ugana n'amaguru nawe uri cyo yamara nawe usagereza nawe wiba amafaranga yawe ukayasubiza bakashira ku biro by'igipolisi na Kristo n'amaraso ya Kristo bafise na mutima mweranda bagenda nawe kuko mutima mweranda twamuhawe na Kristo Muhammad ni yatanze mutima mweranda no nitwe twenyene mu buryo bumwe Sezerano indato ya mariage misi yose ishobora kuratwa n'umuntu w'umukuru urategwa nk'umukuru w'igihugu arasagira mariage muzije bwabisigo uzumuga barasagira mariage reka bibasigure muri amajambo kugira ngo nicaranye namwe kuko ndabakeneye murageneye mugani tutaba dukeneraniye mu bumwe no mu budahangarwa mu butatugira nimba rimwe rudende cyo bisoba bimatse ubundi yorosugira mariage usanzwe warayigize babisigura ko isezerano ryawe rigiye gushigwaho n'irindi sezerano rigiye gusubirwa n'irindi sezerano iryo sezerano isubira n'irindi sezerano niki none ko Mana yawe utabirahira nimwumva ko ari ubupfu urotugira mariage n'indotombi kandi Imana ibikubwiye ngo urapfuye birekera kubwira ati mwana wanje isuzuma uko uri kurabikora unyegere mugire inama mwereke ingene bikora ngundi Imana ikintu kimwe nimubona nk'umuntu yakudisha akaguhohotera wowe ugacirondera ingabo ziza kumugwanya agaca ati Imana mbabarira kwase kijyego naho nagikoze ariko wongera unyereke uko ndabikora neza Imana ishigikira we nishigikira wa undi wadiha aza kurondera bakugwanya ndabarahiye ubwo nibwo budahangarwa bw'Imana nabonye nayisanze ari inyembaraga ndayisenga ari inyembabazi ndayisanga ari umushobora byose ku buryo nawe uzokwisanga wagiye gusambana uzovuga ngo ndamenje ndadekonye ngo n'urusugi bwagerekaniye narike kada genda ubwire Imana uti mpamvu nasambanye ngiye kuyikuraho abo twagenda nibyo navuga amafilme profana mugabo mwami nyagora ku ngoma nyambika zambaraga ziri mu budahangarwa uzokugwa kw'ibisuzuguro n'ababarigwe ndetse n'umutako cyangwa ingurika isimbi yazana n'ubwo busambanyi uyikuga ko yibaba
kugaruka wongera uhabwe na promotion none muri kurondera iki kintu usiga urukundo rw'Imana mu bantu. Mariage, indoto ya mariage. Alo, garuka nimureke kugenda. Garuka. Ariko nawe nurotsa. Ukarota ubona ugira mariage iri desorganisé. Ukabona nyine ibintu ntibyari bitonze neza kandi amafaranga arahari cyangwa n'abantu bo muri protocole birasigura ngiki. Nikigeragezo ni attack. Naba ufise umutima mubi, naba washaritse umuntu runaka, naba ugomba kugira kudeta, naba ugomba gusenya urugo rwa runaka, umenye ko umukubisi w'amabyingo arakubise atangura gutarukira kuri we. Umuntu uko wa mbere wahereye kuri we bidarige byaca bukakugira bitashikiye ko yakubiseko. Umenye kugiye guhaga ingaruka ibyo wipfurije mugenza byose bigiye kukubaho. Bitabaye kuri wowe cyo bibakora ubwabo rwawe. Sikere bibera aho ubona. Kwari usanga ufise ubudahangarwa. Akaroro Nowa yavumye Hamu kuko Hamu yamukojije isoni ngo akamwaraza akamuvuga ko yakuyimutse yabure wakati mutse. Amuvumye ntabwo kuko Hamu yari yavukiye ku gicaniro. Hamu yari ari ku gicaniro muvumo ni wamufashe wagiye ufata urukero rwe. Ucumenya kugiye mu mitongane. Ni ahandi iyo ba wiyunze n'umuntu ngo tumukorere iki uzusanga yamenye ibanga. Amupasiteri w'umunyarwanda yigeze gushinga muvuga butumwa yigeze gushinga inaye aravuga ubugene bamutoye yari umuntu w'umutunzi agomba kujyajyana inzu umupfakaza araho. Ambwira mugabo amugurana amafaranga. Ya mafaranga acagomba kuyaduza ku buryo bwuko ingwati yamuhaye ayitonda. Avuga ati umuntu ashaka kuvuga bakumva ni runaka yari umuvuga butumwa. Avuga ati rero je nagusabye unsurire rwose uvuge ko ibintu wabibonye. Yagasaba n'ubose njyake hama ibisigaye wowe tuzosangira. Umuvuga butumwa aravuga ati yego koko nzobigukorera. Tegura ibirego byose ngutuma we gukiriya nzu. Mugabo Andreta hari amafaranga yasubije basubitana ukuntu kugira amafaranga yari yapunguze. Icyo yakoze n'igikamutwaye imbere y'intara. Baraburana mutamakaza aravuga to yaye ibintu sibyo agomba kunyambura byagenze kuno kuno. Aravuga ati n'ukuri abantu batabesha afise isura yari ihari. Mugabo n'igihugu mbere ryabo ngo yari ari gusa n'umukozi w'Imana kuko byari bitunganyiza ubuzima bwe yari yabihagarariye. Mutsikintu cy'abantu mukozi muvuga ubutumwa ari inama aravuga ati umugabo abone ingihajya agenda musubiza iyo nzu n'amafaranga yose yahebe kuko n'umupfakazi wo gufasha so kurimba. Ati kuko ibintu byose jewe yarajara bisaba nuvumenga kumuhakanira ndumu noba ngize ikosa reka nzomuhakanira imbere y'intara agomba kumujyajyaniritse. Wow. So nubona ni kuri ya ndoto y'ubugeni urota ubugeni bw'ukabona buri desorganize ibintu bidasanzwe bigizene nawumvikano nake uzomenye kugiye gukubitwa nikivuye muri wewe. Icyo wipfurije mugenza namuzo wipfuje urupfu rw'umuyobozi wangu hasubire namuzo wagombye kudeta kugira ngo usubirire ubwire ni icyo uzoba wipfuje kibi cyose kizoba kikuje ko tayari. Icyo uzoba wipfuje kibi cyose kizoba kikujeko. Umva oringa tibwira biranagoye gusabira ko imbabazi mwishima n'ibitanga yawe ntugeze. Iyo banye nawe ugira mariage n'umuntu na utazi umuntu utazi mugabo ukabona ntumuzi ukabona mugize mariage wese ko ari ikintu kiba kigiye kuvuka bishasha kandi nta muntu arongorwa cyangwa arongora uwatazi mubanza kwidodora n'urugendo rwanyu gutegurira ubugeni bivuga ko ari surprise mugabo ni determine ko ari bicanga nziza. Abu nuhagarara neza birakugendekera neza icyo kintu kibyaza umusaruro ariko nuhagarara nabi birakugendekera nabi icyo kintu kikudini. Akarorero Dawudi Imana yari yamusize kwiga igikundiro kuburyo ageze ibwami yaracuraranga umwami agwaye ibifuku nyagwaye amadayimoni adasinzira agaca asinzira kandi abandi bose bari barananiwe. Bunda Benyamini ni bari tumamagara gucuraranga cyangwa kandi umwami Sawuli wa mbere wa Isirayeli yari mu Benyamini.
mugabo mungi arazi umungu w'Ifura yitwa Yonatani. Imana yari yaramusize mu ukuri n'ubutunga. Umwami Sawuli abona amavuta ari muri Dawudi kuko yari yamikiwe mu ibanga ko Imana yari imaze gukura amaboko kuri uwo mwami yabura Isirayeli. Agaca mugirira ishari y'inyenyeri y'ubutware iri muri twebwe bakugirira ishari. Nimubona umutware, umuresponsable, umuleadership bafite ishari muzomenya ko ari wowe. Yari mu inyenyeri mu mavuta y'ubutware, y'ubupresida, y'ubwami. Amugirira ishari, Dawudi akagenda umwami ari kuri podium ngaho, bari kuri kamera barabibona ngaho. Agaciraranga umwami akakirwa gatwenga gaca tora icyuma akamutera. Niwe amuvura ibifukunyi mwakubwa amavuta yo kuzomukura ku ntwara akamugirira ishari. Kandi umwami Sawuli yagira umutima uciye bugufi akemera ubutware bw'Imana muri Dawudi. Wiga Dawudi yari ko umukuru w'ingabo ntabwo ari ko umwami. Mugakwe ishari muri we burya abanyeshari batuma tuzamuka mu rundi rwego. Tuzotinya bagufitiye ishari. Abakuvuga uko utari ahubwo Imana ivuga gute, imbona gute. Imbona no guca bugufi, kwiyana ibyaha, mutima utunganye, utajyajyanya, imbona gute. Imana ikishira ubutungane mu Fura yande ya Sawuli umuhungu witwa Yonatani umukuru w'intwazaga mu gihe cyo kwa Sawuli. Yari Abuneri. Voilà, mugani we yategurirwa kuzosurira umwami ku ntwaro. Aramukunda ku buryo yamamubwira ati burya data agomba kukwica. Niwe amurusha gukweba. Kubera Dawudi yabikorana ubutungane no guca bugufi n'iyidodomo. Ikintu cyose ashoboye gukora yagikorana mutima wubaha Imana. N'igihe agiye kwica Goliyati yaravuze ngo umunsi menyekane ko Uwiteka atakirisha inkota. Umunsi ndakubagira ibisiga. Ndakubwira nk'imwe mu idomo yahuriza gutera imyagazi yanje. Ati bagira amateka yo kubwira Imana yamuteye iteka. Kamutetura amakuba y'ubwoko bwose. So iyo ugize Mariya je n'umuntu utazi biba bisigwa ati niwagarara neza uwo musozi urawubyaza umusaruro. Nakugishobora guteba kubyara mugamunye mukabyara umwana w'igihangange nkakujya kwa Ana mukayirukana muri Samueli wa mbere. Yatangiye kubyara umugabo atebe agera igihe azana uwundi mugore yitwa Penina agawa gahanda. Azanye uwundi mugore arabukyara ngo buri mwaka Elkana akora umuryango wo kwa Baheli yuba Imana ngo y'amagishiro mu ngoro y'umukama ku iparuwasi ku misiyoni. Agatwara amashikano agacyarira abagore be bose n'abana. Ana kuko yari ngumba ariko Elkana akaba mukunda umva ko arasiga ikundira Imana cyangwa yabyize gushira mu gikundiro mama tuyigikundira bari kureka igicyaro zokoze. Ndakwisabira igikundiro zoko. Niba dututura abantu matsi. Niba twangu dukundwa katsematsi. Kuko warise uri mu butayu ndakumva manuwe no kukumari nimba. Icyabaye ni igikisi. Elkana ngo yamazana amashikanwa akabwira ati ndagutwarira inkuka zirengeye iz'abahungirwa. Mugabo umunsi umwe yiherana n'Imana afata Yakini na Bowazi n'inkingi zibiri zigize isengero. Ubutabazi n'ubucunguzi cyangwa kwizera n'ubucunguzi kwizera. Yaciye urubyaro uwo munsi umumarayika yabaye muri Elkana ndirinjira mfuka Samuel. Nukuvuga na hari umusozi wari imbere yiwe awubyaza umusaruro mu kwihangana mu kwiyakira mu kurana iteka ry'Uwiteka kuko kugira ngo Imana imuhe umwana yagize ubwenge avuga ati Uwiteka nunyizera ukambitsa umwana nzomukura neza ndamukuzane kuko abahungu ba Eli bariko bakora ikizira ariko batuma bakristo bakuzinukwa basambanira mu ngoro yawe basabanya baje kugira ni kuvuga bisaba ko ugira ubwenge kugira ngo ubuzima ubayemo ubyaza umusaruro. Urase nk'indo turi mu rugo rurimo amahane biba bisaba ko ugora ugatarago gutanga ahubwo ari kwegera Imana kugira ngo wa mugozi w'inyabutatu ugaragare Imana iri kunagurire iri gusanasabira.
ikindi bishobora gusigura iyo wibonye nyene murongorana ukabona mwambika n'impeta cyangwa ukabona muryamana biba bisigura urupfu rutunguranye impanuka accident kuko warongowe n'umuzimu ucugutwara uze kwiyabirira. Hari abantu benshi mwakenyutse ngakurya ko abakobwa baje muri boîte de nuit cyangwa abahungu ushaka gutwara indaya muryamanye waragaho ukatwara indaya ngo bugiye bumva ngo ariko arakomendera yiruka kumbe yararanye umuntu afise ibirenge nk'ibyinka komendera yiruka umuzimu usigaranye igitanda cye bagiye kumuraho kandi hose yari umukobwa mwiza yambaye neza usibye ico kimenyetso yaho cy'ibirenge byari bidono by'inka. Burya kora by'ibirenge by'inka ndari umuntu abari batambiye kuzimu atayifisemo uruhara yari ufisemo ibirara agira ibidono by'inka. Hari abantu benshi mukenyuka kubera abo mwasambanye abapfumu mwagiyeko akagukenyura ujya muzimu nubona ufise umugabo w'icyo cyangwa umugore w'icyo cyangwa ufise umwuka wo kwisambanya mwinshi uzokenyuka kugira ngo ugende ya mizimi kwabire muri kumwe imyaka Imana yakugeneye uyimara uruzerezi. Nico gituma jewe ubuye singibyemera kuva nasobanukiwe ijwi ry'ubuhanuzi singibyemera ryo gusengera mu bapfuye kuko hari igihe aba yapfuye burya umuti umuntu n'Imana nibanga. Hari igihe aba yapfuye atiyejeje ukibaza ngo yiyejeje yagize ugahoza mama papa sister brother kumuriko uyamagarira ku muzimu none ko yamaze gupfa urubanza ko yarumaze ni ngoma ngo naje ndarumarane nawe. Nibyo nabwiye bakoze banje bariko baravuga ngo bategura kuganduka abantu bapfuye yaciye imyaka 10 ndabihweza hareje mbuye kujigiwotuka urugo ruri mu munyeshari naho iyo bari umukozi ari mu rupangu ashobora gutuma umurozi yinjira umukinza kinjira akabakorera kandi batanaganiriye kuko abatwiyo mu bintu by'indago ubusinzi ishari. Icya gatandatu ni ubusinzi n'ibiyobyabwenge kuboregwa no kunywa ibiyayuramutwe. Ubundi kuboregwa ngo vino n'umucokoranye n'umutukanye bituma umuntu atakaza ubwenge n'ubushobozi bwo guhitamo icyiza no kugitandukanya n'ikibi. Ibyo ni mubyirinde banshuti zacu. Siniko ndabyigisha kimwe kimwe nzobyigisha nyambaje nzongeso gusa niko ndazidondagora. Ikindwi ubunebwe bw'Imana no mu byo mu buzima busanzwe. Salomo migani yiwe 6 yavuze ngo wakinebweho. Mwene Siraka aravuga ngo ikinebwe kimeze nk'ikirundo cy'amaziranoki. Kutitaho amasengesho n'amasezerano y'ibyubwirizwa gukora cyangwa inshingano zawe bigutandukanya no kuri kw'ijambo ry'Imana bikagutandukanya n'imirimo myiza ugahura n'imikoshi aho uhura n'imigisha. 8 kubesha kutavugisha ukuri usura ibinyoma. Imana ni ukuri ikinyoma mukwiye kwitandukanya nacyo mukacanka burundu. Ubundi cyiza niki icyiza nuko atamuntu numwe adafise amakosa ariko Imana ihora yiteguriye kutwakira kutubabarira no kudutandukanya nayo makosa kubw'ibitangaza byayo. Mu gihe cyose mu mutima wawe abayeho kwicuza ukisubira kandi ukagaruka ku Mana, Imana iraguhindukirira. Biravuga muri Hosiya 5:15 ngo ngiye kwigerura ngiye kwisubirako unimugira amakuba mukagira amagorwa muzongarukira. Hosiya kavuga 6:2-3 nimuze twisubireko. Imana ni yadutabaguye ku munsi wa mbere yadutaye uwa kabiri yadutabira none ubonaho nidupfukama tugasenga tukiyeza ibyaha byacu byose izotugarukirako aho ujya kwivura igihungura bayi idukureko imibabaro yose. Izarimwe 18 ngo nimwemera mukumvira byabyanyu byose nabyo yabwira tukurije bizokwezwa kandi byimugwa byiza byose muzoronka uburenganzira bwo kubirya. Muze twicuze ku byaha byacu nibyo byakozwe n'umwami wa Niniva. Imana iratabara igihano yari yataze iragikura kuko iyo twicuza tukagaruka ku Mana
Imana tugahinduka tukayisenga. Ibikorwa by'abatumwa 3 Petero yavuze ngo nimuhinduke mubone imisi yanyu guhemuka. Imana iraza ikaduhemura ikadutabara kandi ikadufasha kubaho mu rukundo n'abandi kandi nabyo bikatugarura hafi y'Imana. Imana iduhe umunezero, Imana iturinde kubabara, Imana itwagure twagukirwe, Imana dutabare duteturwe mu izina rya Yesu Kristo. Duhabwe ibyiza n'ibyishimo, turindwe umubabaro n'umunaniro, isono tusabe musibiri kugira ngo musigurwe. Kandi no ya mariage ntibagikobwa ko ari byo dushaka kugaragaza reconciliation, ugusubiza hamwe k'umugabo n'umugore muri bwa bwoko butandatu bw'indoto mariage n'abakiri. Usubiza hamwe k'umugabo n'umugore no kuvuga ubu iyo urose mugira mwabirana ngani mwabirane mwamaze kwabirana kubona nyine ko mwabiranye umugabo yajeje umugore agahetse wapi kuba gusamuka bari umashobora gupfa muri mwebwe. Mugabo iyo urote nyene wumva nyene muri ko kwitegura kwabirana ubona unezerewe kwabira umugore wawe muri kumwe kandi mu gitandukanye bone bisigura gusubiza hamwe reconciliation. Maraso ya Kristo dutwikire twese, ubasha bw'Imana butubeko, impuhwe z'Imana zituyobore, imbabazi z'Imana ziturengere kandi ziturenganure. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwe ibyiza byose turagenewe kuri iyi si. Hezagirwa, tabarwa, nezerezwa, bohorwa, himbagwa, muhabwe ibyiza byose bigenewe